Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Nimyemerere mbere yuko mujya muri gahunda zitandukanye ubanze wumva uko byifashe mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, wumva uko byifashe mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, mu Karere, muri Afurika ndetse no hakurya y'Inyanja Ngari. Reka duhere ku kibuga cy'imirwano, ntagire babwira ko M23 yongeye gutungurana cyane ivura umuheha yongezwe undi muri Kivu y'Amajyepfo. Turibanda cyane muri access za Uvira, turebera hamwe uko situation imeze. Aha Uvira imirwano yakomeje kuvugwa ndetse yakomeje guca ibintu hagati y'impande zihanganye ahitwa Kabunampo. Ndababwira ibiri kuvugwa na bamwe mu bayobozi ba M23 ku mutekano w'umujyi wa Uvira, turabikomozaho. Hanyuma ariko turagaruka muri Mwenga. Nk'ubu ngubu umutwe wa M23 umaze gufata uduce tw'ingenzi cyane muri igitoritwari ya Mwenga, ni muri Sud Kivu, dore ko amakuru ashimangira ko M23 yafashe uduce twa Marundi ndetse na Katana duherereye mu nkengero zatwo ni ku muhanda ugana mu gace ka Burinyi, kamwe mu duce tugize teritwari ya Mwenga k'ingenzi cyane. Iyi mitwe y'irwaniro yasize uyu mutwe ufashe utu duce ngo yiciyemo n'abo ku ruhande rwa coalition batagira ingano. Amakuru yizewe rero ari guturuka mu baturage ndetse no mu bagenzura iby'umutekano muri kariya gace arahamye neza ko imirwano yakomeje kuri wa gatanu tariki 6 Werurwe, aho ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo na FDLR zakomeje guhangana n'ingabo za M23 mu nkengero za Burinyi. Isasu mu by'ukuri ryahoze rivuza ubuhuha hagati impande zombi, imbunda nini ndetse n'into zakomeje kumvikana muri ziriya axe. Utu duce twafashwa hanini dutuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abashi batuye mu misozi iherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Bukavu, umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ava aho byabereye akavuga ko mu by'ukuri umuntu uvuye mu mujyi wa Bukavu yerekeza mu majyepfo agana uburengerazuba aribwo agera mu gace ka Burinyi, aho rwose ubu imirwano ikomeje kubera na magingaya. Rero bikaba bikomeje kuba bigarukaho aka kanya nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma mu mikenke naho ituze ntaryo, muri access za Minembwe ituze ntaryo, impande zombi zikomeje kugenda zesuranirayo. Turaje dukomoze ku makuru y'imirwano iri kuvugirwayo. Hanyuma ariko kandi biravugwa neza ko mu bice bya Masisi M23 yarekuye uduce tw'ingenzi tubiri. Ndaje babwira utwo duce M23 yarekuye twari two n'impamvu y'amakuru. Hanyuma ariko kandi babwira ikigamijwe nk'impamvu n'ubundi irongoye izindi mu kuba M23 yaturekuye. Icyo bivuze niki? Turaje tubigarukeho tubive imuzi n'imuzingo muri aya makuru. Hanyuma ariko ikindi tuza kuba dukomozaho, Amerika nyuma yuko ifatiye ibihano ingabo z'u Rwanda, RDF muri rusange ndetse n'abayobozi bane mu ngabo z'u Rwanda, turaje turebere hamwe. Ubu noneho Amerika byamaze kuba confirmed, ntibikiri abayobozi ba RDF cyangwa se RDF gusa. Leta zunze ubumwe za Amerika aka kanya bidasubirwaho zimaze gutangaza ko zigiye gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bitewe ngo no gushyigikira cyangwa se guteza ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika mu itangazo ryasohowe kuri wa gatanu tariki 6 Werurwe 2026. Minisitiri mu by'ukuri w'ububanyi n'amahanga wa Leta zunze ubumwe za Amerika, murabizi ko ni Marco Rubio, n'umwe mu bazi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo nuko gikomeza kwenyegezwa kuko yagiye asura ibihugu bitandukanye bihuriye cyangwa se bifite aho bihuriye n'iki kibazo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero ya Amerika ngo izashyiraho guhagarika gutanga visa ku bayobozi bakuru benshi bo mu Rwanda ngo kubera guteza umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Washington kandi yanavuze ko iki cyemezo gishingiye ku kuba abayobozi b'u Rwanda bakomeje gushyigikira umutwe wa M23 ndetse no kurenga ku masezerano ya Washington mbere yo kubashinja guteza urugomo no gusenya amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Gahunda nshya ya Amerika ikurikiye ibihano iherutse gufatira ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bane bakuru bazo bashinja gufasha M23 no kurenga ku masezerano ya Washington. Twatangiye tubabwira ko rwose bisa naho nta ngaruka bizagira ku ngabo z'u Rwanda bijyanye no kuba u Rwanda n'ubundi ntabwo rugura ibikoresho bya gisirikare byinshi muri Leta zunze ubumwe za Amerika n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Dore ko rero maginga igishimangira ko mu by'ukuri RDF tigeze
itigeze ihura n'ingaruka z'ibi bihano. Aka kanya RDF iri guserebura cyangwa se iri kwishimira mu by'ukuri abakomando bashya basoje imyitozo yihariye bari bamazemo ibyumweru 22. Rero ni abo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe Special Operations Force. Kuri wa gatanu nibwo basoje amahugurwa yibanze yo guhangana n'iterabwoba bari bamazemo ibyumweru 2. Hanyuma rero namahugurwa yaberaga mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'Igako mu karere ka Bugesera. Umuhango wo gusoza aya mahugurwa rero wayobowe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi wari uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Bombi bari ku rutonde rwo bafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika ngo kubera guteza ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC bakakanya rwose ari i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni inama ishobora kuza ari iyarusha muri Tanzania. Ni inama rero yitabiriye y'abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iraza kuba kuri wa gatandatu tariki 7 Werurwe 2026. Akigera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kilimanjaro, Dr Nsengiyumva yakiriwe na Minisitiri wungirije w'ubucuruzi n'inganda Denis Londo ndetse na Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Retired Politike Nyamvumba. Iyi nama rero ngiraza kuba ireberwa mu by'ukuri kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo cyakemurwa. Ariko kandi turaza kubabera aho mutari ibiza kuvugirwa muri iyi nama. Turaza kwibagezaho n'imyanzuro iza gufatirwamo, turayibagezaho mu bambere 5/5. Muri aya makuru turagaruka ku byatangajwe n'u Rwanda. Ingamba z'ubwirinzi zashyizwe ku mipaka zishobora kugumaho bitewe n'impamvu itanganururo. Minisitiri Nduhungirehe imbere y'abazungu yongeye kubikomozaho 5/5. Ndabwira kuri gahunda yihariye M23 yatangije gahunda yihariye yo gusubukura ubutabera mu turere twabohojwe. Tshisekedi na Senateri Bahati Rukwebo bari gushyidika hagati yabo bombi turabikomozaho. U Rwanda nibwo bwa mbere rwavuga rumwe n'abarimo Ububirigi ku bibazo birimo ibiri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo turabikomozaho. Ndabwira inkuru y'umunyamerika wagizwe umuyobozi mushya wa MONUSCO asimbuye Bintu Keita. Aya makuru turaje tuyave imuzini muzingo 5 ku kandi. Reka nongere rero bahikaze mbibutse ko biroroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone hano kuri uyu muyoboro. Ubundi bindi inshuti bavandimwe no gukanda like tukabona ko mubikunda mugatanga ibitekerezo ari nako musangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko mukabikora mu gihe namwe ubwanyu mwumva mwanogewe. Ndaje mabwire uko urugamba rwifashe aka kanya muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ariko reka mbanze mabwire ko muri teritwari ya Uvira ikiri kuvugwa ni M23 izasubira Uvira. Ikiri kwibazwa ni M23 izongera yegukana ubugenzuzi bw'umujyi wa Uvira uri kwidogwamo n'igisirikare cya Congo FARDC, Wazalendo, FDNB, abacancuro ndetse n'aba FDLR. Birumvikana ko abenshi byabayobeye, abenshi byabashobeye, abenshi baribaza igishoboka cyangwa se kiza kuba cyakorwa. Reka rero ku makuru ari kuvugwa ku mujyi wa Uvira turebera hamwe bitangazwa muri iki kiganiro cyihariye. Umujyanama mukuru muri iri huriro AFC/M23 Jean Paul Shaka ku ruhande rwa M23 yaganiriye n'abagize itsinda rya HRC 61 atangaza byinshi ku kuba leta ya Kongo ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Kivu y'Amajyepfo. Asaba leta ya Kinshasa ko yabazwa ku kuba itarashoboye kurinda abaturage. Uyu Shyaka yanagarutse ku bibazo by'ubwiyahuzi cyangwa se ku bikorwa by'ubwiyahuzi bikorerwa mu by'ukuri muri biriya bice n'ibikorwa byo gusenya ibikorwa remezo cyangwa se kwangiza imitungo y'abaturage bikorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Ni myemerere rero ni mu rurimi rw'icyongereza dusemurure mu rurimi rw'ikinyarwanda. Muri iyi video nawe ubwawe uri kwibonera mbabwire byinshi yatangazaga ndetse n'icyo bisobanuye. Uyu ni Shyaka. Other parts, namely Karere, Masisi,
other areas in order to give a chance to a peace process. Kuva muri Uvira si ubwa mbere AFC M23 yavuye no mu tundi duce mbere nka Warikare, Nturo na Masisi ndetse n'ahandi. Ibi byari mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'amahoro n'ibiganiro. Ibi nibyo twongeye gukora vuba aha ubwo twavaga muri Uvira, twashakaga guha amahirwe amahoro arambye. Twifuza ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yumva neza ibyo tumaze igihe tuvuga ko ikibazo kiri muri iki gihugu cya Kongo kidashobora gukemurwa n'intambara cyangwa se amasasu, ko ahubwo kigomba gukemurwa n'ibiganiro mu nzira za dipolomasi. Ariko kandi ikibabaje nuko nkuko byagenze ayinturo aha ni muri Masisi, ibyo twavugaga muri Uvira, abaturage b'abatutsi cyane cyane abanyamurenge bahise batangira gutotezwa, gukorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, guhonyorerwa uburenganzira n'imitwe yitwaje intwaro ifatanyije n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko abo baturage bahunze, ayo matsinda yagiye asenya ibintu byose bashoboraga kumenya ko ari byo byabo. Ubwo rero insengero, amashuri, amazu, basenye ikintu cyose. Ibi rero byari ubutumwa bashakaga gutanga. Ubutumwa bwabo burasobanutse: ntidushaka ko muba hano, ntidushaka ko muba mu mahoro. Nk'uko nabivuze mbere, iyi ni ideology ivuga ko ngo bazashyiraho burundu, kuko ati rwose baravuga ko abantu bazashiraho burundu kuko ngo atari abaho hantu, kandi ngo niyo mpamvu turwana ni imitekerereze. Twebwe twemera ko buri munyekongo afite uburenganzira bwo kubaho ashaka hose mu gihugu cye mu mahoro, kandi ko rwose uburenganzira bwa buri wese bugomba kurindwa na leta yacu. Bityo guverinoma ya Kongo igomba kubazwa inshingano zayo. Iyo mu by'ukuri turetse uturere kugira ngo duhaye amahirwe amahoro, inshingano iba ya guverinoma kurinda abaturage bari muri utwo turere. Niba batabikoze rero bagomba kubibazwa. Rero nibyo ngibyo uyu mwe mu bajyanama bakomeye muri AFC M23 yagarutseho atabariza abaturage bo mu bice bya Uvira, anagaragaza cyangwa se avuga ashimangira uburyo guverinoma ya Kinshasa igomba kuba iryozwa ibi byaha byose ikorera mu bice bya Uvira. Ni Uvira aka kanya iri kuvugwamo ituze rike bitewe n'imirwano yakomeje guca ibintu hagati impande zihanganye, ni M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije na FDNB ni igisirikare cy'u Burundi, bafatanyije na FDLR ni inyeshyamba zasize zihekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, bafatanyije mu by'ukuri n'abacancuro baturutse mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Colombia mu misozi ya Kabunambo, nyuma y'uko bamaze iminsi barasanira ahitwa Remera, nyuma y'uko bamaze iminsi barasanira mu bice bitandukanye bya hariya muri Kavimvira, bongeye kwesuranira ahitwa Kabunambo ku munsi w'ejo. Ndetse n'ayo makuru twazi tugarukaho mu masaha yatambutse y'igitondo, bikavugwa ko mu gace ka Kimuka kari muri groupement ya Kabunambo ni muri territoire ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo, kuva ku munsi w'ejo imirwano yakomeje guca ibintu, ndetse n'ubu haracyumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'izoroheje. Hanyuma bikavugwa ko by'umwihariko amakuru aturuka ku baturage bahatuye akavuga ko ni imirwano imaze iminsi ine ibera muri ako gace, aho yagiye ibera mu bice bitandukanye bya Kabunambo. Bivugwa ko impande zombi zikoresha intwaro ziremereye zirimo imbunda rutura ndetse n'ibisasu bikomeye, ibintu byateje ubwoba n'impungenge mu baturage, aho benshi batangiye kugenda banahunga. Abaturage batuye mu mihana ya Ndunda ndetse na Kimuka nibo batangaza ko bacyumva imidugararo, bacyumva imirwano, ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 6 babyutse bumva bigiturika. Aha rero ni muri territoire ya Uvira. Mw'abantu mwe birashoboka ko iyi Uvira yakongera kuberamo intambara ikomeye. Ntago turamenya uri kugenzura utuduce amaginga ya ese abahaguye ni bangahe. Turacyatambagiza drone hejuru mu kirere cy'ahari ya Kabunambo muri Uvira ngo tuze kubasha kumenya uko ibintu biza kuba bihagaze 5-5. Ni munyemerere rero tugaruke mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, turebera hamwe izi breaking cyangwa se aya makuru yihutirwa cyane aturutse ku mirongo y'urugamba hariya muri territoire ya Masisi. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa ko abarwanyi ba M23 bakoze withdraw cyangwa se basohotse mu duce tw'ingenzi two muri territoire,
ni midugudu ya Buwabo ndetse na Ndete. Iyi midugudu Buwabo na Ndete Wazalendo bayigarutsemo magingaya bari kwigamba intsinzi ariko nta sasu ryigeze rihavugira. Iyi Buwabo na Ndete ivuye mu biganza bya M23. Ese no gutsindwa cyangwa ni reprise strategique? Agace ahangaha ni muri Oso Banyungu. Iyi Buwabo na Ndete no duce tubarizwa muri groupement ya Oso Banyungu muri Masisi. Nkuko bitangajwe amakuru atangwa n'abaturage batuye muri izo axe angezeho aka Kanya ngo byagaragaye kare mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane tariki 5 nibwo batangiye kubibanisha amaso ko M23 itakiri Buwabo ndetse na Ndete. Ko bivugwa ko ngo abarwanyi batari bakiri muri imidugudu ngo bari bamaze iminsi mike bayifashe nyuma y'imirwano bari bagiranye n'ingabo za Congo FARDC zifashwa na Wazalendo. Bavuga ko kugeza ubu ntiharamenyekana aho abarwanyi ba M23 berekeje nyuma yo kuhava. Gusa amakuru atangwa n'inzego z'umutekano nayo yemeza ko abarwanyi rwose bahavuye ikibunamo amaguru. Bakavuga ko nyuma yo kuhava kwabo abarwanyi ba Wazalendo bongeye kwinjira muri iyo midugudu ya Buwabo na Ndete mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 6 Werurwe 2026. Impamvu nyakuri yatumye abarwanyi ba M23 bava muri iyo midugudu ntiyamenyekanye neza, ariko kandi hari bamwe mu batuye muri ako gace bavuga ko rwose bishobora kuba byatewe n'igitutu cya gisirikare cyashyirwagaho n'ingabo za leta zari zagerageje kugota ako gace ka Oso Banyungu gafatwa nk'akingenzi cyane mu bice bya Masisi. Umutekano rero uracyari muke kandi urahindagura kuko bwije no ko bukeye. Hari imidugudu myinshi ikirimo kwimurwamo ingabo zitandukanye ndetse n'imirwano ikomeje guhuza impande zombi zikesurana ariko ntihoreho. Hagati impande zihanganye bararwana umunota umwe undi bakaba baracogoye. Ibi rero bikomeje gutuma abaturage benshi bava mu byabo bakarushaho kongera ikibazo cy'ubutabazi bakeneye, ubutabazi bw'ibanze muri iki gihe cy'intambara iri kubica bigacika. Hanyuma ukibaza utese M23 irekuye utuduce gute? Ese yabitsinzwe urugambi gatsindwa uruheri gahunga? Yabamenye ko bayigose ikavuga itabacu badashirira ahangaha muri izi axe kandi ari ingenzi. Reka mu buryo bw'ubusesenguzi turebere hamwe niki giteye M23 kuba yavuye muri Buwabo ndetse na Ndete aha muri utuduce tw'ingenzi two muri Masisi. Birashoboka ko ari tactique ya gisirikare kizwi nka mu birimi by'amahanga cyangwa se mu rurimi rw'amahanga babyita repositionnement. Nkuko bivugwa ni mu ntambara nyine bijya bibaho ngombwa ko uva mu mwanya urimo ukajya mu wundi kugira ngo ukorere iyo cyangwa se uyorganize bundi bushya cyangwa se ujye no kurinda ahandi ingenzi kurushaho ngaho wari uherereye cyangwa se wari warunze ingabo. Ubwo rero kuba hari igihe ingabo ziva ahantu ku bushake, ibyo tubyemeranyeho. Hari igihe ingabo ziva ahantu ku bushake kugira ngo zijye ku murongo w'ingenzi kurushaho mu gihe babona ntacyo barinda aho ngaho bari, kugira ngo rwose bajye kurinda ahandi kurushaho. Impamvu ishobora kuba nk'ubu Buwabo na Ndete si ibigo bikomeye cyane mu buryo bwa mu biri strategique, ntago ari ibigo, ntago ari access ziri strategique mu bya gisirikare. Nuko ngo M23 ishobora kuba yimuriye ingabo zayo ku bindi bice by'ingenzi muri Masisi cyangwa se Warikare. Murabizi ko imaze iminsi naho ihadvance ngaretse ifata uduce tw'ingenzi twa Kibati. Turaje tunabirebere hamwe. Ubwo rero aha nkibaze bashobora kuba bari bagiye gukusanya ingabo kugira ngo bagabe ibindi bitero bishya ahandi hantu ndetse bagabe ikindi gitero kinini ahandi hantu. Ibi rero biba kenshi mu ntambara, urwa ngo ingabo zishobora gufata ahantu igihe gito ariko zigamije kugenzura cyangwa kureba uko umwanzi ateye cyangwa se uko ahagaze muri position ze. Ahangaha rero ubwo M23 ubwo yagiriye uzi kugira kubera ko ntago umugani nawo uvuga uko uvugwa mu Kinyarwanda kubera ko biragayitse, ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha M23 niba mu ntambara hari igihe ingabo zishobora gufata ahantu igihe gito zigamije kugenzura cyangwa kureba uko umwanzi ateye. Coalition nizere ko bayibonye neza ko yari tayari yahise yinjira muri Buwabo ndetse na Ndete, bivuze ko yari iri hafi, binashoboka ko yari bagose, bikaba bishoboka ko nabo ubwabo ku ruhande rwabo baba bahungishaga amagara. Hari n'indi mpamvu ngiye mbona nk'iya kabiri ishobora kuba yabiteye. Biranashoboka, why not? Birashoboka ko habaho igitutu cya Force Armée de la République Démocratique du Congo. Birashoboka cyane ko FARDC yazanye igitutu ifatanyije na Wazalendo, kuko inkuru avuga ko hari habayeho igeragezwa ryo kugota ko gace. Nuko ngo iyi ngabo ziri mu gace runaka ariko zikaba ari nkeya muri zone, cyangwa se zishobora gukizwa kuba zakikizwa na aduyi, zishobora kuvuna zita ariko kuki dufite inzira yo gusohokeramo
ngo kuki tutawithdrawinga tugakiza amagara yacu tugakizwa n'amaguru. Nukuvuga ngo niba ingabo ari nkeya mu gace runaka, agace kakaba atari ingenzi cyane kurusha utundi, rwose birashoboka ko wakiza amaguru, wakizwa n'amaguru ugahunga ukajya aho bishoboka ko warinda neza. Nukuvuga ngo mu gisirikare ibyitwa tactical withdraw. Nukuvuga ngo kugira ngo wirinde ibintu bitatu, reka mbivuge gutya. Icyitwa tactical withdraw mu gisirikare ubundi ikoreshwa cyangwa se ikorwa iyo wirinda gutakaza abasirikare mu gihe ubona ko bishoboka ko bahasiga ubuzima, iyo ushaka iyo wirinda ko aduyi agufata mpiri. Kandi murabizi ko aduyi afashe mpiri-ngabo ibizibaho n'Imana ibizi kuko zicwa nabi, zicwa zikurwamo urwara, zikurwamo ino, mbega biba bitangaje cyane, zikurwamo ijisho mu rwego rwo kuzikuramo amakuru. Nuko ngo M23 ishobora kuba yabonye ko iri muri riske yo gufatwa mpiri, hanyuma ariko biranashoboka ko M23 yaba yirindaga gutakaza ibirindiro, nabyo birashoboka cyane. Ingingo ya ikindi cya gatatu mbona cyaba cyabiteye birashobora kuba cyangwa se birashoboka ko byaba ari uburyo bwo guhindura strategy. Biranashoboka cyane icyo bita guhindura flow y'urugamba. Rwango Masisi na ahantu hafunguye, ni flow nyinshi ziri open kubera ko M23 iravuga iti dufite aha dushobora kuba tuhafite hakadufasha kurinda ahangaha, nkuko byagenze bafata Kinyumba ibafasha kugenzura Nyabyondo, ubwo turaje turanabyinjiramo. Nuko ngo Masisi na ahantu hafunguye muri axe nyinshi, Masisi centre, Nyabyondo werekeza axe za Warikare, Sake, Goma, izi axe zose M23 nizigenzura. Nuko ngo M23 rangaha ishobora kuba ishaka kwibanda ku murongo umwe w'ingenzi, akaba ari nawe yibandaho ishyiramo imbaraga kugira ngo iburinde. Birashoboka cyane ko coalition nabonye nayo gisa nk'iyisinze insenda, cyangwa se ikaba yagerageza, cyangwa se M23 ikaba yavuga iti reka dukomeze kwerekeza mu bice bya Warikare ahari amabuye y'agaciro menshi. Why not? Biranashoboka cyane. Aha ndetse se hari iki? Abahazi mumbwire ndetse buwabo hari iki? Hani ikindi kintu cy'ingenzi mbona cyashoboka, wazarenda bakunze gufata imidugudu M23 ivuyemo. Bikunze kubaho cyane, akenshi bibaho gutya, iyo M23 igafata umudugudu ikavamo nyuma y'iminsi mike wazarenda bakawugarukamo. Tumaze iminsi tubigarukaho, murabizi byabaye Warikare centre, murabizi byabaye hariya muri axe zo muri Rubero. Niba nibuka neza ndaza kubabwira, ariko ni ibice byinshi M23 igiye irekura, coalition ikaza kubigarukamo. Ibi ntisobanura ko M23 itsinzwe, ntisobanura ko FARDC cyangwa se wazarendo bafatanyije batsinze M23. Byanze bikunze kuko akenshi ni zone ihora ihindura abayifasha, cyangwa se muri rusange nicyo navuga. Ikindi cya gatanu icyo bishobora gusobanura ku ntambara ya Masisi ni ibintu bitatu mbona bishoboka. Scenario ya mbere ishoboka cyane rwose, iri possible, ikubiye kenshi umugani wa za mvugo zigezweho. Nuko ngo scenario ya mbere M23 irimo gukora maneuver yo kwagura urugamba ikarwagurira handi. Icyo ni icya mbere. Scenario ya kabiri mbona FARDC na wazalendo ahangaha nkuko inkuru bivuga haruguru bari bagerageje kugota izi axe za Bobo ndetse na Ndete. Izi zone zose rero M23 yahisemo kuzivamo. Kuhava rero no gukiza amagara no kujya aho bishoboka ko yakukura inyungu kurushaho, cyangwa se yarinda byinshi kurushaho. Scenario ya gatatu mu by'ukuri urebesheje amaso n'abahazi waze kutubwira, kuko tubaha rugari mu gutanga comment, biranashoboka ko ahantu ntago ari priority kuri M23. Byumvikane neza, ntimumbaze impamvu, ariko ahantu ntago hari priority kuri M23. Ubwo rero uko mbibona nuko nguko kuva kwa M23 muri Bobo na Dete ntago byahita bivuga gutsindwa. Bishobora cyane kwitwa tactique yo kwimura ingabo mu rwego rwo gukomeza urugamba, kurukomereza handi h'ingenzi kurushaho muri Masisi cyangwa se muri Warikare, nabyo birashoboka. Icyo rero nicyo navuga. Ni Masisi M23 imaze iminsi yesuranira na coalition mu buryo budasanzwe muri access zitandukanye. Tariki 23 Gashyantare murabyuka twavuze ifatwa ry'uduce twa Kasenyi, ifatwa ry'uduce nka Luke, Katobotobo, Kaniro. Budakeye kabiri tuvuga cyangwa se turirimba ifatwa ry'agace kitwa Kinyumba kari muri kilometero 10 werekeza ku mujyi wa Pinga wo muri Warikare uvuye ahitwa Nyabyondo. Ndetse M23 irushaho no gusecurizanya
Nyabyondo mu buryo bwuzuye. Iyi Nyabyondo yari maze iminsi igabwaho ibitero bya drone za CH-4 z'igisirikare cya Kongo zaturukaga mu bice bya Kisangani. Murabizi byabereye ku musozi wa Mongariyema mu mpera za Zukuboza, ibitero bya drone byisha abaturage batagira ingano baje gushyingurwa na M23 hari Igoma, ariko ni byinshi twagiye tunavuga. M23 rero mu gufata ako gace ka Kinyumba yasaga rwose n'ifite ubugenzuzi bw'inzira zerekeza mu mujyi wa Pinga, ari nako inarushaho kurinda umutekano w'agace ka Nyabyondo. Yahadiployinze abamudahusha bo guhangana n'ibitero bya drone zari zarakamejeje muri za access za Nyabyondo. Ngira ngo ntago muherutse kubyumva ko rwose nta drone zikiza gutumbagira hariya muri Nyabyondo ngo zaminjira ibisasu, kubera ko zamenya amakuru yuko guverinoma Kinshasa yamenye amakuru yuko M23 ihafite abamudahusha bashobora kuza kuzihanura. Ibyo byose nibyo gufata Kinyumba byafashije M23. Hafatwa turiya duce, murabyibuka nibwo hishwe n'umwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cya Kongo, nubwo bitemejwe ku mugaragaro nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa n'igisirikare cya FARDC. Bivuga ko rwose umwe mu basirikare bakuru ba FARDC ku rwego rwa generali yaguye muri iyo mirwano. Uwo rero nta wundi ni generali Machano Tabangeshe wahoze mu mutwe wa Raya Mutomboki mbere yo kwinjira muri FARDC muri 2020. Byandi byanavuzwe ko yaguye muri iyo mirwano, nubwo nta tangazo rirasohoka ryemeza ayo makuru ryatanzwe n'inzego za gisirikare za leta, ariko na makuru y'ukuri kuko n'amafoto ya Maitize twagiye tuyakira rwose tuyahabwa n'abari ku mirongo y'urugamba. Murabizi ko tufite imboni hariya ku mirongo y'urugamba. Hanyuma ariko kandi ni nabwo havuzwe urupfu rwa M23 rwa Colonel Ukwishatse Novelle, wari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR. M23 yahitaniye hariya muri Masisi n'ubundi. Ni ibintu rero byagiye bigaragaza uburyo M23 iri kwihorera mu buryo budasanzwe, kuko byaje bikurikira iyicwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, wiciwe hariya Irubaya muri Kivu y'Amajyaruguru, yishwe n'ibitero bya drone z'indege. Ni indege zitagira abapilote nyine z'igisirikare cya Kongo. Biba ngombwa ko rero kwica Machano bitari bihagije. Uyu Machano Tabangeshe haje no kwicwa Colonel Ukwishatse Novelle, wiciwe hano n'ubundi muri teritwari ya Masisi. Imirambo ye twayeretse, umurambo we twaweretse abari muri groupe yacu ya WhatsApp. Ubwo nawe rero niba ushaka kubana natwe muri groupe ya WhatsApp, twandikire kuri nimero 0788483217. Twaberetse rwose uyu Colonel Ukwishatse Novelle apfumbase Kalashnikov ye AK47 yarasanywe hariya i Masisi. Nkaho bidahagije, tariki 4 Werurwe nyuma y'iminsi 4 y'urugamba hakurikiye ifatwa rya Kibati muri Warikare. Umutwe wa M23 wisubije aka gace ka Kibati ko muri Warikare nyuma y'iminsi 3 uyu mutwe ukarwaniramo n'ihuro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa kabiri tariki 3 Werurwe nibwo M23 yasubije kari ya gace mu biganza byayo. Icyo gihe FARDC rero na Wazalendo bari batakaje bikomeye, bivugwa ko bagera kuri 46 ari bahasize ubuzima. FARDC, Wazalendo na FDLR nyuma yo kurushwa imbaraga, amakuru avuga ko bahise bahungira mu midugudu ya Miba ndetse na Mungazi, naho ngo ari kuhakorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aha rero M23 yarekuye ndetse na Boabo. Turaza kumenya aho berekeje ndetse n'icyo mu by'ukuri baza kuba bakurikizaho 5 kuri 5. Nukomeza kubana natwe uramenya byinshi kuri aya makuru y'urugamba ari guturuka hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu zindi access zigiye zitandukanye. Reka tuve ku makuru y'urugamba twerekeze mu ya Dipolomasi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka zizagumaho igihe cyose umutwe w'iterabwoba FDLR uzaba ukiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari mu kiganiro n'umunyamakuru Joshua Barnes wa First Post, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko FDLR ikomeje gusigasirwa kugira ngo irusheho kugira imbaraga mu gihe bizwi ko ifite umugambi wo gusenya iterambere abanyarwanda bubatse mu myaka 32 ishize yifatanyije n'indi mitwe y'ingabo zirimo iza Kongo FARDC. Hanyuma rero ati ariko ikibazo dufite nuko hirya y'umupaka abakoze jenoside intera hamwe ariko kandi n'abasirikare bambuka umupaka ntibambuwe intwaro n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zihakorera, ntibazambuwe n'izindi ngabo z'amahanga
mahanga ahubwo barasigasiwe bahawe ubufasha kugeza naho binjizwa mu ngabo za Kongo. Minisitiri Nduhungirehe rero yabwiye umunyamakuru ko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kubera ibitero byinshi FDLR yarugabyeho mu myaka 30 ishize iturutse mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo mu byukuri kugira ngo ikindi gihe bitazasubira. Yasobanuye ko intwari ikomeye FDLR yifashisha umugambi wo gusenya ibyo abanyarwanda bubatse ari ingengabitekerezo ya jenoside, kandi ko u Rwanda rwaganiriye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki kibazo binyuze muri gahunda ya Washington. Byumvikana ko uyu mutwe ugomba gusenywa ariko ko bitubahirijwe. Minisitiri Nduhungirehe rero yavuze ko aho gusenya FDLR kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mpaka, leta ya Kongo yahisemo kurenga ku gahenge igaba ibitero by'indege z'intambara ndetse na drone ku birindiro bya M23 no ku banyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati ibi nibyo byabaye intandaro yo gusubiza kwa AFC M23 ubwo twasinyaga amasezerano y'amahoro ya Washington tariki 4 Ukuboza. Intambara yari ikomeje kandi twari twaramenyesheje abahuza n'umuryango mpuzamahanga ko ibintu byazambye, ariko bahatirije ko dusinya amasezerano tariki ya 4 Ukuboza. Yagaragaje ko u Rwanda rwasenywe bikomeye na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bityo ko iyo rwumvise ingengabitekerezo ya jenoside mu gihugu cy'abaturanyi abarimo abayobozi ba Kongo bakita abatutsi inyenzi n'udukoko, rubifata nk'ikintu gikomeye cyane kuko ibintu nk'ibyo byabaye mu mwaka w'1994. Ati tubifata nk'ibintu bikomeye kubera ko ibyatubayeho muri 1994 ntibizasubira. Tuzi uko twababaye, turabizi ko umutekano wacu ubangamiwe n'ingabo ziri hafi y'umupaka wacu. Uwo mutwe wa FDLR rero ufashwa na leta Kinshasa ariko n'abacanshuro nyirizina. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko uretse FDLR, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, abacanshuro baturutse muri Colombia n'ibindi bihugu bifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda no gusubiramo jenoside, ariko avuga ko bitazabahira. Ati niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi tuzakomeza kurinda abaturage bacu n'imipaka yacu. Tariki 2 Werurwe Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bakuru bazo. Ibihano rero yabafatiye ibihano ibashinja kurenga ku gahenge muri teritwari ya Uvira. Ibihano bikomoka ku cyemezo AFC M23 yafashe cyo gufata umujyi wa Uvira igamije kuburizamo ibitero bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe rero yagaragaje ko nubwo Amerika n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byamaganye ifatwa rya Uvira, habayeho kutita ku kibazo cyose ngo harebwe impamvu AFC M23 yafashe iki cyemezo n'uburyo leta ya Kongo yakomeje kurenga ku gahenge. Yashimangiye ko ibihano Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abo ofisiye bidashobora gukemura amakimbirane AFC M23 mu by'ukuri y'abanyekongo ifitanye na leta ya Kongo, kuko igihe cyose ikibazo kidakemuwe guhera mu mizi yacyo kigenda kigaruka. Agira ati birumvikana ko nta musaruro byatanga. Mu by'ukuri si byo bihano bya mbere bifashwe mu Rwanda mu mwaka wa 2012 na 2013. Hari ibindi bihano byafashwe mu gihe cy'intambara ya mbere ya M23. Ayo ni amagambo ya mbere yarangijwe n'igisubizo cya gisirikare mu mwaka wa 2013, ariko impamvu zayo nizakemuwe. Niyo mpamvu rero yagarutse mu Gushyingo 2021 nyuma y'imyaka 8. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko kugira ngo amakimbirane yo muri Kongo ahagarare ari ngombwa ko abahuza bahera mu mizi yayo aho gushyira imbere ibihano cyangwa imbaraga za gisirikare. Ni umunyamerika umwe mu bakomeye cyane bazi neza Afurika, bazi ibibazo bya Afurika. Uyu ngo yahiswemo kuko yabaye muri Afurika igihe kitari gito nk'umwambasaderi. Uyu kandi ngafitiwe icyizere kidacagase ko azaba igisubizo ku butumwa bwa Loni hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umunyamabanga mukuru mu by'ukuri w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ku wa 4 yagize umunyamerika James Swan umuyobozi mushya w'ubutumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO
uyu James Swan agiye kuyobora ubutumwa mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano kubera imirwano ihanganishije imitwe yitwaje intwaro n'ibibazo by'ubutabazi ku baturage bigenda byiyongera. Ishyirwaho rye rikurikiye isoza ry'inshingano za Bintu Keita zari wari uyoboye MONUSCO kuva mwaka wa 2021. Keita wasoje inshingano ze mu kuboza mwaka wa 2025 yari yarasimbuye by'agateganyo n'umuholandikazi Viviane van der Pel. James Swan wagizwe umuyobozi mushya wa buriya butumwa afite ubunararibonye bw'imyaka myinshi mu bya Dipolomasi nkuko tugiye kuba tubigarukaho, kuko mbere y'izi nshingano yari intumwa yihariye ya Loni muri Somalia, ariko yanakoze mu myanya itandukanye ikomeye muri Dipolomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bijyanye na Afurika. Ishyirwaho rye rero riragaragaza ko Loni ishaka gushyira ku buyobozi bwa MONUSCO umuntu ufite ubunararibonye, mu gihe mu by'ukuri ubu butumwa bukomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano, ndetse hanatekerezwa ku buryo bwo kugabanya buhoro buhoro ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko bivugwa ko ibihugu bifite ingabo muri buriya butumwa harimo nka Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yo tayari yamaze kwidekarara ko igomba gucyura ingabo zayo. Ni mu gihe kandi azawatangiye inshingano James Swan byitezwe ko azakorana bya hafi na guverinoma ya Kongo, ibihugu byo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gushaka kugarura ituze no kurinda abasivile mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu zayogojwe n'intambara. Ishyirwaho rye rije mu gihe gikomeye kuri MONUSCO, aho hakomeje ibiganiro ku hazaza ho ubutumwa ndetse n'aho ingabo zabwo, dore ko ibihugu nka Afurika y'Epfo biteganya gucyura ingabo bufitemo. Ahangaha rero nicyo twavuga. Hanyuma mu by'ukuri u Rwanda ruravuga rumwe n'abarimo Ububirigi. Ni ukuvuga ngo nibwo bwa mbere kuva uyu mwaka kuva ndetse umwaka wa 2025 watangira, reka mbari wo mvuga, nibwo bwa mbere nakumva u Rwanda rusa n'uruvuga rumwe n'igihugu cy'Ububirigi, bitakibanye bitagicana uwaka bijyanye n'ikibazo n'ubundi cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho Ububirigi bufatanye na Kinshasa muri propaganda zitandukanye. Ububirigi nibwo bufasha Kinshasa kumvikanisha ko u Rwanda rwayogoje cyangwa se ariko ruteza ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo ku ruhando mpuzamahanga, by'umwihariko mu miryango y'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. Ubwo rero itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ICG byagaragaje impungenge zikomeye ku kuba agahenge ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gakomeje kwicwa. ICG ubundi igizwe n'ibihugu birimo Ububirigi, Denmark, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi, Ubusuwisi, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Sweden. Iyi Sweden rero niyo inayoboye iyi ICG. Iri tsinda mu itangazo ryasohoye ku munsi wa kwa kane ryavuze ko rifite impungenge zikomeye zatewe nuko hakomeje kubaho ubwiyongere bugaragara bw'ibikorwa binyuranyije n'agahenge k'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na gahenge ririya tsinda rivuga ko kari karashimangiwe n'isinywa ry'amasezerano ya Washington DC yashyizweho umukono ku ya 4 Ukuboza 2025, ndetse n'amasezerano yo gutanga agahenge yashyiriweho umukono i Doha hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 AFC barwana ku ya 19 Nyakanga 2025. Ibihugu bigize ririya tsinda rya ICG rero itsinda byavuze ko ibikorwa bikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'ikoreshwa rya drone mu mirwano bishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage b'abasivile. Byunzemo biti impande zose zibifitemo uruhare zirasabwa kwiyemeza byihutirwa kandi mu buryo budasubirwaho guhagarika imirwano no gusubira mu biganiro. Ububirigi n'ibihugu bihuriye nabwo muri ririya tsinda byashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura iyi ntambara. ICG kandi yasabye impande zose gushyira mu bikorwa byuzuye inshingano n'ibyo ziyemeje mu masezerano na Washington no mu biganiro bya Doha, ndetse no kubahiriza imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni ijyanye n'iki kibazo, harimo imyanzuro nimero 2773 n'ibihumbi 2808, ndetse no kubaha byuzuye ubusugi
ubusugire bw'ibihugu. Mu byo yasabye kandi harimo guhagarika imvugo zishishikariza urwango, ivangura cyangwa ihohoterwa cyane cyane iryibasira abavuga ikinyarwanda ndetse n'andi matsinda y'abaturage, ndetse no guhagarika ibindi bikorwa bishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage ndetse no gusenya ubumwe bw'imibereho y'abaturage. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje abivugaho avuga ku itangazo ryari ryatsinda, yarishimye rwose kuba ngo nta ruhande na rumwe ribogamiyeho. Nibyo yashimye cyane agira ati itangazo rigaragaza impungenge ku gahenge k'intambara gakomeje kwicwa, by'umwihariko rikibanda ku ihohoterwa ndetse no kwikoreshwa rya drone mu bitero byibasira abaturage. Rirasaba impande zose gushyira mu bikorwa inshingano n'imihigo byiyemeje mu masezerano ya Washington y'ibiganiro bya Doha bigomba gutangira mwishyirwa mu bikorwa ryuzuye rya CONOPS. Nduhungirehe kandi yashimye ICG kuba itangazo ryayo rihamagarira ko haba ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigamije kunganira inzira y'ibiganiro bya Washington na Doha, ndetse no kuba ryamagana amagambo n'ibikorwa bishishikariza urwango byibasira abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru wa Dipolomasi y'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ibyavuzwe na ICG ari ingamba zishyize mu gaciro u Rwanda rumaze amezi menshi rusaba ko zashyirwa mu bikorwa. Kinshasa kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rurakinga babiri hagati ya Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'uwitwa Bahati Lukwebo. Uyu rero Senateri Bahati Lukwebo ari mu mazi abira, ni nyuma yuko aka kanya ari gushinjwa kubahuka umukuru w'igihugu Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze icyifuzo cyo gutakariza icyizere Vice Perezida wa kabiri wayo Modeste Bahati Lukwebo, ni nyuma yo kwerura ko adashyigikiye gahunda ya Perezida Tshisekedi yo guhindura itegeko nshinga imaze iminsi mu by'ukuri ari kugerageza. Rero iki cyifuzo cyo gutakariza icyizere Lukwebo cyatangajwe na mugenzi we witwa Dani Kabongo Bondanya. Uyu Dani Kabongo Bondanya rero ni umusenateri ni mbere y'iminsi 9 gusa ngo inteko nshinga amategeko itangira imirimo yayo ya Werurwe 2026. Kabongo yashinje Lukwebo kubahuka Perezida Tshisekedi Chilombo watangije akanaba umuyobozi w'icyubahiro w'ihuriro rya Politike Union Sacrée pour la Nation. Senateri Modeste Bahati Lukwebo mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru yavuze ko adashyigikiye icyifuzo cya Perezida Tshisekedi cyo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo azemererwe kuyobora iki gihugu muri manda zirenze 2. Muri icyo kiganiro yatanze kwa gatatu tariki 4 Werurwe yavuze ko ikibazo Kongo ifite ngo si amategeko make ahubwo n'abantu batashyira mu bikorwa. Ashimangira ko impaka zikomeje kuvuka ku guhindura itegeko nshinga zitarizo. Yunzemo ko aho kujya impaka kuri iyo ngingo hakwibandwa ku bibazo by'abanyekongo akaba ari byo bikemurwa. Senateri Kabongo rero avuga ko bitewe ngo n'inshingano Bahati Lukwebo afite muri biriya biro muri biro ya Sena no muri presidence ya no mwihuriro Union Sacrée ngo yakagombye kubanza kugisha inama Perezida Tshisekedi mbere yo gutangaza amagambo nk'aya yavuze ku mugaragaro izuba riva. Ubwo rero aka kanya hari gusabwa ko mu by'ukuri uyu Bahati Lukwebo yakwamburwa ubushobozi afite n'ubuhangange muri iri shyaka, kubera ko ngibyo yavuze no kubahuka Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ni Perezida Tshisekedi kandi unengwa n'abatari bake ku miyoborere ye bijyanye na ruswa ashinjwa, bijyanye no kwikubira imitungo ashinjwa, bijyanye no kubashyiza imbere intambara kandi ishyira mu by'ukuri mu kaga gakomeye abaturage bo mu gihugu cye. Ni LE7
Deste wabaye umusenateri w'Ububiligi yanenze uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo kandi yagakwiye kubifatira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ya kabiri Werurwe nibwo leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano RDF n'abayobozi bane ibashinja ubufatanye n'umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwamaganye kuva kera gira ngo nabyo twahuze tubigarukaho. Ni ibihano byo mu rwego rw'ubukungu aho ababifatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo mu mahanga OFAC cyangwa se Office of Foreign Assets Control. Abafatiwe ibihano rero barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, harimo n'umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigadier General Gashugi Stanislas, n'umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi, ndetse na RDF nk'urwego. Mu butumwa burebure yanyujije ku rubuga rwa X yose Twitter ku ya 3 Werurwe, wabaye senateri mu Bubiligi mwaka w'1995 kugeza mu mwaka wa 2011, yavuze ko mu by'ukuri Kongo ariyo nyirabayazana yo gushoza intambara binyuze mu gutoteza abatutsi b'abanyekongo. Yongeyeho ko Amerika itagakwiye kuba yarafatiye u Rwanda ibihano, ati ni Kongo yagakwiye gufatirwa ibihano ntabwo ari u Rwanda. Yakomeje avuga ko nubwo hakizwe umukono ku masezerano atandukanye harimo n'icyemezo cy'ibihumbi 773 cy'akanama k'umutekano ka Loni, Kongo yanze kwitandukanya n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yongeyeho ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gukikira kandi igatera inkunga imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ikwirakwiza iterabwoba mu baturage. Yaravuze ko Repubulika Demokarasi ya Kongo inakoresha abacanshuro abanyamahanga mu bikorwa byo kwica abaturage bayo bwite, aho yagaragaje uburyo ibisasu bigabwa ku basivile mu bice bya Minembwe bimaze amezi menshi bikorwa nta nkomye. Ati uko bigaragara intego no kugaba ibitero ku Rwanda. Perezida Tshisekedi yamunzwe na ruswa nyinshi ndetse n'uburyo igihugu ayoboye ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo cyaje ku mwanya w'163 mu bihugu 182 ku rutonde rw'arukamwaka rugaragaza uko ibihugu bihagaze ku bijyanye na ruswa muri rusange. Akomeza agira ati akomeje gutuma abaturage be baguma mu bukene bukabije, nyamara igihugu gifite umutungo kamere mwinshi. Ahugijwe no gushaka gutsinda intambara na M23 nubwo igisirikare kitagaragaza ubushobozi bwo kuyitsinda. Uyu munsi ari kwifashisha indege zitagira abapilote zirimo gukoreshwa n'abacanshuro kugira ngo abe mu by'ukuri yagaba ibitero bidatoranyije ku basivile. Aha niho ahera saba leta zunze ubumwe za Amerika kuba maso ku cyemezo yafatiye ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bane bakuru mu ngabo za RDF. Ati Amerika kanguka bamaso. Deste yabaye senateri mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1995 kugeza muri 2011, aba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières w'abaganga batagira umupaka, akaba atanga ubusesenguzi ku binyamakuru nka Figaro, CNews ndetse na Koser. Uyu rero ni Alain Deste utavuga rumwe na Tshisekedi ku ngingo yo gushoza cyangwa se gukomeza intambara, utavuga rumwe na Tshisekedi ku bijyanye n'uburyo ayobora iki gihugu cye, ariko kandi utanavuga rumwe na leta zunze ubumwe za Amerika ku myanzuro zafatiye igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abayobozi bacyo bakuru bagera kuri 4. Mu rwego rwo kugarura ubutabera mu turere twari twaratewe n'ingaruka z'intambara, Delio Kimbulungu, perezida wa komisiyo ishinzwe gusubukura ubutabera mu rwego rwa AFC 23, yatangaje ko hagiye gushyirwa mu bikorwa gusubukura ubutabera mu rwego rwa AFC 23. Atangaza ko rwose hagiye gusubukurwa cyangwa se hagiye gushyirwa mu bikorwa gahunda yihariye igamije kugarura ubutabera bushingiye ku kuri no kurengera uburinganire cyangwa se uburenganzira
uburenganzira bw'abaturage. Mu myaka yashize uturere twinshi twagize intambara zishingiye ku makimbirane y'ubutaka, imiyoborere ndetse n'inyungu z'amoko atandukanye. Ibi rero byateje ibura ry'ubutabera, gusenyuka kw'inzego z'amategeko ndetse n'akajagari mu mibereho y'abaturage. Rero abaturage benshi bahuye n'ihungabana, kubura ubutabera mu manza z'ibyaha ndetse n'ingaruka z'ubukene bwiyongereye kubera intambara. M23 ivuga ko iyi gahunda nshya izibanda ku turere twabonye amahoro nyuma y'intambara, aho hagiye gushyirwaho inzego z'ubutabera zikora ku buryo bwihuse kandi bwizewe kugira ngo haboneke amahoro arambye no kugarura icyizere mu baturage. Delio Kimburungu yavuze ko iyi gahunda igamije icyambere guca impaka n'ubusumbane mu butabera, gahunda izafasha mu kugarura uburinganire mu manza ndetse no gukumira ikene wabo mu gucira imanza. Icya kabiri, kongera icyizere mu baturage, guha abaturage amahirwe yo kubona ubutabera bwihuse bwizewe kandi budahubukirwa. Icya gatatu, no gukora neza mu nzego zose, aho abashinzwe ubutabera bazakorana n'inzego zose, haba mu manza zicirwaho ubucamanza ndetse n'iperereza ku byaha byakozwe mu gihe cy'intambara. Ubutabera nk'uko bufatwa na M23 ngo buzaba ubutabera bw'ukuri buzagarura imanza zitabera. Gahunda izibanda ku buryo butatu, burimo gahunda y'iperereza n'imanza izafasha kumenya no gucira imanza ibyaha byakozwe mu gihe cy'intambara, harimo ibyaha by'intambara, ibyaha ku burenganzira bwa muntu n'ibyaha by'akarengane. Kubaka ubushobozi bw'abacamanza n'abashinzwe iperereza, hazatangwa amahugurwa yihariye, hongerwa imbaraga mu gucunga neza amadosiye no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imanza. Guhuza n'abaturage rero nabyo bizibandwa kuko hazashyirwaho gahunda yo gusobanurira abaturage ibikorwa by'ubutabera, gutanga ubujyanama ku burenganzira bwabo ndetse no gukurikirana ibirego byabo mu buryo bwihuse. M23 ivuga ko intego y'iyi gahunda atari ugusubukura ubutabera gusa, ahubwo no guha abaturage icyizere cy'uko ubutabera buzahora bubahesha agaciro. Hazashyirwaho kandi uburyo bwo gukurikirana ibikorwa bya buri gihe, gutanga raporo ku buryo ibikorwa by'ubutabera byasubukuriwe mu turere twabohojwe, kandi hongerwe ingamba zo gukumira amakimbirane mu gihe kizaza. Ibikorwa byo gusubukura ubutabera kandi byagiye bitwara igihe kirekire kubera ibibazo by'umutekano, imiyoborere idahwitse n'imbogamizi z'amategeko. Gahunda nshya ya M23 rero igaragaza umuhate mu guha abaturage amahirwe yo kubona ubutabera buhamye, butabogamye kandi bwihuse, hagamijwe kugarura amahoro arambye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.